Μπορείτε να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες μέχρι να ξεκινήσουμε. Dakle, poštovane kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Selektor Mehmed Bažarević je ovdje i odgovorit će na vaša pitanja nakon ove utakmice večerašnje. Utakmice, slavlje, zagrljaj i tako dalje. Kako ste vi zadovoljni sa ovom utakmicom i da li ste očekivali pobjedu u ovakvom? Oni su došli po ono što su osvojili na kraju. Mislim da je jako teško bilo igrati protiv fudbalske reprezentacije koja ne želi da igra fudbal, iako smo se mi spremali, znali. Vrlo je teško bilo. Mislim da naš početak utakmice nije bio dovoljno, da kažem, ubjedljiv i agresivan, tako da smo mi maltene i dobili batine prvi 30-35 minuta. Da nas je to malo i, da kažem, spriječilo, iznenadilo, iako smo se spremali na to. Kako sam zadovoljan? Mislim da što se tiče borbenosti, trčanja i htjenja, želje, mislim da moramo biti zadovoljni. Nezadovoljni zbog dva teško povređena igrača, nezadovoljni zbog rezultata, nezadovoljni zbog da me opet ne kazne zbog suđenja sudije. Ja ne znam da li ćete sa mnom složiti, mislim da je bilo onako, rekao bi, malo protiv jedne ove male zemlje, ali mislim da je na nama bilo da budemo još ubjedljiviji, da u tom spremanju naših ofanzivnih akcija budemo malo tačniji, tečniji i da otvorimo ranije možda sa nekim golom, ali zadovoljit ćemo se večera sa ovim nerešenim rezultatom i idemo dalje. Η Ελλάδα ήρθε για να πάρει το αποτέλεσμα που πήρε. Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπρεπε. Mi smo znali šta nas čeka. Teška, tvrda utakmica, puno problema. Vi svi znate da smo imali 5 otkaza važnijih igrača koji su u formi, kao Miličević, kao Vršajević, kao Krunić, koji su bili solucije upravo po stranama da probije ovog protivnika. Znate da je Miralem Pjanić igrao možda sa 60%, 70% svojih kapaciteta. Στο ημίχρονο οι παίκτες μου ήρθαν και οι περισσότεροι ήταν τραυματισμένοι, αντί να παίξουν. Εναλλακτικές λύσεις. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι ξέραμε και πριν το παιχνίδι το τι μας περίμενε, το ότι η ελληνική ομάδα ξέρει. Znamo da ima još 4 utakmice, znamo da Belgija igra u Grčkoj prije nas. Prema tome mislim da mi tu, da kažem, vidimo neku šansu da Grčka izgubi bodove protiv Belgije, jer Belgija ne smije sebi dozvoliti ni taj luksus da izgubi. Prema tome tu vidimo, ali mislim da je najvažnije da se mi koncentrišemo na nas, kao što večeras nismo uspjeli u našim namjerama da damo taj jedan gol, ali ići ćemo do kraja. Ja iskreno vjerujem da možemo sa 4 pobjede da osvojimo drugo mjesto. Αλλά ακόμα έχουμε ελπίδες για το μέλλον. Coach, η Ελλάδα πήρε σοπαλία στο Βέλγιο και εδώ μέσα. Πραγματικά, μήπως υποτιμήσατε κάπως την Ελλάδα, γιατί άλλα δηλώσεις θα κερδίσουμε από πάρα πολλές αποστάσεις. Άρα νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 82. Ο Σένατ Λούλιτς είναι στο νοσοκομείο που έχει ένα κάταγμα. Hvala lijepo. Dakle, iza nas dolaze selektor.